ye baba none irimbi rya Gatuna ryabazaniye nagayebuzo ndabarahiye. Twabazaniye ibibanza bitandukanye harimo iby'abana, abakuru, abasazi, abajanimariye n'abandi benshi batandukanye. Utegereje iki? waba urambiwe ubuzima, wabona nta gisigaje. waba ufite aba barembe mu bitaro. irimbi rya Gatuna ryabibutse. Akarusho kandi nuko muri iyi minsi mikuru isoza umwaka wa Noheli n'ubunani ibiciro twabihananiye twakubise hasi ngo pi n'ingubuntu. ubu urashyingura abantu 4, uwa gatanu tukamukongeza ku buntu. irimbi rya Gatuna kandi uwahageze aratwirahira ndakurahiye. ndakubwiza ukuri ko nawe nuwagera uzaba umugabo wo kubihamya. Ikindi kandi irimbi ryacu riri ku rwego mpuzamahanga kubera ko dutanga na garanti dukingura Abagande, Abatanzania, Abavietinamu n'abandi benshi batandukanye. vuga iki ndege ko twabashyiriyeho n'umunsi wa visiti. muze mwese tubafashe mw'irimbi rya Gatuna.